Sio kila hekima unaofundishwa na watu ni hekima ya kufuata kwa sababu hiyo ni hekima. Hapana. Wako watu wanafuata hekima kwa sababu aliyofundisha ni tajiri, ni kiongozi wa dini, ni mtu fulani, ni mzazi. Hapana. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 3 mstari wa 17 inasema kwamba hekima itokayo juu, manake iko hekima itokayo chini. Kama iko hekima itokayo juu, ipo hekima itokayo chini. Yakobo sura ya 3 mstari ule wa 17. Nao Biblia inasema, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Hekima yoyote ukiona unafundishwa lakini inakataana na tabia hizi, utakatifu, rehema, amani, yani hiyo hekima inakataana na sifa zile za Mungu, jua kabisa hekima hiyo sio sahihi, ni hekima ya kukuangamiza. Nichukulie mfano, ziko hekima sasa hivi za kwenye ndoa ambazo watu wanafundishwa. Wengine wanafundishwa kwanza kujihami kwenye ndoa kwamba wanaume hawako sawa, kwa tafuta vitu vya kwako mapema. Manake hekima hii haitokani na Mungu, kwa sababu ni hekima ya kujitenga isiyokuwa na upendo. Na ziko hekima nyingine zinafundishwa kwenye mahali mbalimbali kwamba unaona sasa wewe unafanyaga hivi, tumia kijiti, tumia hivi, tumia sijui hichi kitu fulani, tumia hiki kwa ajili ya kuzuia kitu fulani, tumia hichi kwa ajili ya kuzuia mimba, wewe si mwanafunzi. Unaona, kwa kawaida ukiangalia unaona kama ni iko sawasawa, inatakia wema wanafunzi wako, lakini inaharibu future yako ya baadaye pamoja na huo wanafunzi pasipo wewe kujua, kwa sababu shetani ana kawaida ya kuleta hekima ambayo ukiitazama kwa namna ya kimwili unaona ni nzuri sana, lakini inaleta uharibifu katika roho mkubwa sana ambao utakuja kuuona baadaye, kwa sababu kila mtu apandacho atakivuna. Kwa hiyo lazima uangalie hekima unayopewa imezingatia mlango gani, ina sifa gani, kwa sababu iko hekima itokayo juu na ipo hekima itokayo chini. God bless you, Junior's Prophet. Amen.